Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Siang ini kita coba belajar suratul Fatihah diteruskan dalam suratul Baqarah. Silakan Maci dimulai surat Al-Fatihah dulu ya Maci ya. Silakan. Ya, Pak Ustaz dulu lah. Maci aja dulu biar ini kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, jangan siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Goiril ya Maci, jangan goirel, goiril. Ghairil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Maci, siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus Maci. Maci. Ta'ud Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Roy. Zalikal kitabu la raiba fihi. Roy. Zalikal kitabu la raiba fihi. Raiba fihi. Raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma ilaika jangan elaika. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya Haji. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ya. Terus baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus baca. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Wama hum bindeng ya bahasa Pawi. Wama hum bimu'minin. Wama hum mim mati ketemu ba bahasa Pawi. Wama hum bindeng. Wama hum bimu'minin lagi. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Iya, terus في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة Ulaika alladzina ishtarau taro. Maci, kipas anginnya dimatikan ya, belakangan kipas anginnya Maci. tak ada. Suara apa tuh? Beleduk-beleduk. Ini angin luar. Oh, luar. Kipas angin tak ada. Saya tak angin kat luar ni. Oh, anginnya suruh berhenti Maci. Macam mana ya? Ya Allah Tuhan berhenti lepas ni saya nak mengaji. Suruh ya Allah. Ya, ya Maci ya. Nashtarau ya Maci. Terus siapa saya? Ya, terus ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtarau Tarawud. Ya. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Macam Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Falamma adaat ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Iya Makcik, sumum bukmun umyun. Hamas Makcik. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun. Summum buks pecah. Example X. Summum bukmun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasaybim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi
Hadaral maut. Minas sawa'iki. Dari mana ya Pak saya? Ya. Minas sawa'iki hadaral. Minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fih. Ulang balik Pak saya. Ya, lebih baik. Masyaw fihi wa idza Masyaw fihi wa iza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. ya, alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Walladzina. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa antum, jangan ta'lamun, wa antum ta'lamun aja. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Tak nampak Pak Ustaz? Ya. Tak nampak. Ala abdina, ya. Ala abdina fa'tu. Ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Terus Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum mutahharatu. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Jangan ayat. Salah. Inna Allah la yastahi ayyad riba. Ba, jangan ayat riba ya. Ba ayyad. Ayyad. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tak nampak bahasa tulisan. Ma fawqaha, pintar. Terus fa'amal.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون كيف bukan kai كيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Terus ya Pak Ustaz? Ya, wa idh qala. Terus. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma panjang. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nampak Ustaz? Qalu subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma ghaibas. Enggak ada namanya. Enggak ada namanya. Ya. Qala alam. Ya, ulang. Qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Iya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Ini berhenti boleh. Al-waqfu aula. Kalau menemukan tanda begini, berarti berhenti lebih utama. Sekarang tinggal tulisin aja. Aba wastakbar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastaksh hamas.
Aba wastak. Aba wastakbara wa Jangan kana dikolok-kolokkan, jangan tak ke wastak pecah. Kayak a- bilang example, x wastak kayak huruf X pecah. Pak Ustaz. Ya. Kejap ya, ada barang sampai pula ni Pak Usmi ni. Kejap ya Pak. Ya Makcik. Aba wastakbara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana ya? Mana ya Pak Ustaz? Aba yang paling bawah, Cik. Aba wastakbara. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Makcik kasih wastake, jangan wastak. Tahin. Wastak, Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya Makcik, bagus. Makcik udah hebat nih. Kapan ada waktu saya pengen ngajarin Makcik buku hijau Makcik. Makcik itu udah pandai banget. Ustazah Wanti mah bacaan makalah ya Ustazah Eni. Tapi Ustazah Wanti pandai sekali tajwidnya. Kan dia pandai tajwidnya. Ya. Saya hancur tajwidnya ditanya. belum. Kan Makcik belum belajar sama saya ya. Nanti kalau Makcik ambil kelas tajwid dulu ya. Nanti besok? Ya. Boleh Makcik, boleh. Besok tak saya tunggu. Malam ke pagi ke apa? Boleh kapan pun. Nanti Pak Ustaz yang tahu waktunya, saya tak pandai. Iya, dini hari juga boleh Makcik. Ini kan belum siap ngajinya malam sekarang. Nanti malam. Bisa, nanti habis Ustazah Wanti itu malam ada masih. Ya, jangan banyak-banyak Makcik, selembar 2 lembar aja tapi nempel Makcik kalau belajar sama saya insyaallah. Karena nanti saya jelasin misalkan, Makcik ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini bacaan panjang. Kenapa jadi panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada 3, ada alif, ada waw, ada iya. Kapan jadi panjang? Kalau ketemu pasangan jodohnya. Nah, huruf yang ada barisnya patah dipanjangkan dengan alif. Huruf yang berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Huruf yang berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah mad tabi'i. Nanti Makcik kalau nggak belajar di gitu, seperti Makcik itu orang nggak pinter, padahal Makcik pandai. Cuman kan bingung kalau udah ditanya kayak Ustazah Wanti tadi bingung. Tapi kalau satu-satu paham. Jadi Makcik seperti begini, Makcik kita ke kebun binatang ya Makcik. Nah ini yang namanya gajah ini, badannya besar ini. Kemudian ini harimau, ini serigala. Nah nanti kapan-kapan saya tinggal, Makcik mana yang serigala? Tinggal tunjuk. Makcik kenapa serigala? Oh serigala ini bedanya. Kenapa ini kambing? Oh ini kambing. Nah gitu Makcik. Ya insya Allah ya. Dan saya bila-bila aja boleh Pak Ustaz. Iya, dan kalau Makcik belajar sama saya itu ada sedekahnya. Sedekah buat orang-orang banyak. Nanti orang akan bilang, "Ya Allah, Makcik sudah usia 63 aja masih mau belajar." Dan bisa pinter. Masa saya 30-20 nggak mau belajar, nggak mau pinter? Ternyata obatnya lapar itulah makan. Obatnya aus itu minum. Obatnya nggak tahu kita belajar Makcik. Belajar dengan yang benar tentunya. Ya Makcik, terusin lagi Makcik. Sampai mana ya Pak Ustaz ya? Nih Makcik, wakulna ya Adamuskun. Waqulna ya Adamuskun anta Kunnya idhar. Waqulna ya Adamuskun anta kun idhar. Waqulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Pak Ustaz lah dulu. Ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ini kisah Nabi Adam dan Hawa saat memakan buah huldi ya, digoda oleh setan, tergoda. Baca
yang ini aja. Fa'azal sekarang Makcik terusin. Fa'azallahuma syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر Mustakor, Majid. Mustakor. Ini bukan ketidakpandaian, ini hanya karena memang lahirnya di sana. Mustakor. Macam mana Ustaz? Macam mana? Walakum fil ardi mustaqarru. Mustaqarrunya idgham bigunnah. Mustaqarru wa mata'un ilahin. Macam walakum. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Iya, bagus. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Qul nahbitu habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim. Ambil di mana ya Ustaz? Fala khaufun. Ya boleh. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Iya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. 39 dulu Maci ya. Nanti besok dituliskan lagi. Maci alhamdulillah sudah pandai. Pesan saya di sisa waktu yang ada, kita kan nggak pernah tahu berapa kita akhir hidup kita. Tapi kalau Maci sudah membuat rekaman, nanti anak cucunya atau siapapun bisa, oh ini Maci Ramlah usia 63 tahun dia masih semangat belajar, memberi motivasi buat kami semua yang muda-muda. Makasih, terima kasih Maci, terima kasih semennya Maci udah sampai. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Sama-sama Maci, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.